Hari Futuro ho Emprego no Emprego ho Futuro. Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional. Ia tinan rihun ruasia, Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional definiona hanesang instituto público lihusi decreto-lei HAT/Atus-Rua iha loron sanulu resin 5 bulan Janeiro novo sai iha Jornal República. Centro ne hari lihusi acordo cooperação ho Estado Timor-Leste no Estado Português, ho missão atu promove no aumenta formação profissional liu iha setor construção civil, mas be bucamos atu abrange setores seluk-seluk. Centro ne retamos autonomia administrativa financeira no patrimônio RASIC, serviço mútuo com Secretaria de Estado, ba política formação profissional no emprego. Hanesan centro referência iha Timor-Leste, centro ne iha responsabilidade atu capacita formando sira ho qualidade, atu nune bele hetan emprego no bele asseguramos nível de acliu, conaba conhecimento teórico no prática liu husi formadores rai larang no rai liur. Ia início ita atu restaura itania independência, itania governo buka esforço tomak, hodi halo aproximação ba itania parceiro bilateral ho nação Lubukida. E ia 2001 Portugal liusi Instituto de Emprego e Formação Profissional Portugal, maka harukannya delegação ida mai ho serviço hamoto ko equipa Timoruang, includo aminang hira se na fata em centro tiver, hudi estabelece centro idane, ho nia missão atu promove habelar conhecimento e a área profissional, e a construção, e a área serceluk nebe pretendente ba reconstrução, bahalo reabilitação, vamos produção área produtiva sirnebe ehitnya rai larang, hodi fokibit conhecimento dia diliu baitnya jovem sira, hodi hetan qualidade mão de obra ida para bela participa iha projeto sirne. Tui itanya missão centro niang ho espírito inclusivo significa cobre hotu itanya jovem sira iha território tomak. Sira iha oportunidade hotu atu bela mai participa iha itanya centro idane. Iha área sirne be essencial tebes ba itanya raing, includo itanya aposta ba investimento iha recurso área maritima niniang, ne ita loke vivang ba itanya jovem sira hotu atu mai participa. Liu sira nebe iha vocação ba área sira hanesan tuir mai. Iha área construção niniang, iha área agricultura niniang, iha área hospitalidade e turismo niniang, iha área maritima, iha área serceluk nebe itahare potensi vot atau itani governo halo investimento criação emprego ba itani jovem sira. Ne itni centro loke ela secção serne, unidade serne, para vele acomoda nomor formando sira e a cada tinang para vele começa a responder ona ba exigência mercado e indústria nomos setor privado sira. Ita sai hanesang instituição nebe atu prepara mão de obra qualificado e a formação profissional, certeza precisa atualizar, precisa investimento ida mais forte e a qualidade de liu e tinha treinador sira, formador sira, equipamento ser neve relevância, a indústria ser nia ambiente neve sira, exige ser nia carahasai produtividades ou eficiência e sernia atividades. E temos infraestrutura básica vai ter centro RASIC para vele hetan confiança, vele for resultado, vele hetan itania metas ka tarjeta serviço nebe e tinang dene, mas vemos iho plano nebe tinang hira ba oin nia. Ne alina
los ho itania plano estratégico de desenvolvimento nacional ini. Liga ba prioridade itania programa Ministério Lubukida, plano governo RASIC, né? Itania centro precisa duni investimento ida continua para bele for resposta ba exigência serne. Agora, itania centro RASIC hahu nia atividade halo nia plano sempre ita refere ba padrão serviço ninia. Formação serne ita tenta esforço investe para atu cumprir padrão nebe estabelecido hotona. Diliu padrão nasional ini yang ita iha indimo ana né ita ni instituição serne atu regula for certificação ba ita ni curso serne. Iha mos padrão sira indústria ini yang padrão internasional. Por exemplo, ita ni centro RASIC husi unidade maritima. Ita hetan ona padrão ISO 9001 tinan 2015 nya. Ne kono ba qualidade de gestão sistema qualidade de gestão ninya. Ihamos onsa atu desenho mos atu realiza formação ação formação e centro ninya. Ita continua para bele prensa critério padrão serne. E importante liu maka itania jovem sira graduado sira husi centro hetan confiança husi indústria mercado de trabalho sirne. Cada ida saibane ema for serviço ema for fiar basira sira bele presta doni demonstra doni qualidade buat nebe sira aprende centro idane. Nemak misal centro niang atu garantido idane. I tinang hira tuir mai da dauk nene itene centro tiba husi instituição Lubukida hetani railarang, husi setor privado, sira RASIC agora hak basic amai, hakara serviço remoto com centro e suporta centro e ambiente ida de actives. Neve hanoing investimento ida ne bait nya railarang ba futuro ita hakara iha produto neve ho qualidade, prensa padrão, bela iha reconhecimento iha ninia distribuição né ita tu atingi dana ba precisa mais husi itania trabalhadores itania ema operadores sira neve ho qualidade sira neve prensemos critério padrão sirne iliu padrão sira mais husi indústria ninia e takara but neve globalmente internacionalmente standar sirne ita timor mos bele aplica e bele cumpre e ita bele realiza padrão serne iha itania centro idane. Unidade de Formação Marítima Timor-Leste no Alemanha, KTGMTU, no dar parte husi Centro Formação de Emprego e Formação Profissional e a facilidade da formação no localiza e ativar. Baseada ba informação TGMTU hari ihetinan rihun rua sanulo resin rua ho hetang apoio husi cooperação de desenvolvimento Alemanha no dar resposta ba necessidade atu facilita treinamento no preparar recurso humano ba desenvolvimento nacional no indústria marítima e Timor-Leste. TGMTU no dar instituição formação marítima da Hulk e Timor-Leste no compromete ona atu fornece formação ho qualidade ba profissional marítima sira no iha preparação dia ba futuro tuir nível internacional. Ho visão nebe makiha atu sai no dar fornecedor formação marítima nebe lidera iha região sudeste asiático ho de fornece formação nebe efetivo inovativo no treinamento nebe reconhece ona iha mundo tomak ba emasir nebe buka desenvolvimento profissional no pessoal iha setor marítima. Liu si misal nebe makiha atu fo oportunidade ba emasira iha futuro nebe dia kliu no atu apoia companhia no instituição sira iha sernia crescimento liu si fornece serviço formação baseia ba necessidade fatual sira. TGMTU ou em inglês itu boleh Timor-Leste German Maritime Training Unit nia parte unidade ida que husi CNFP Centro Nacional Emprego e Formação Profissional Ninian que estabelece iha
tina 2012 husi agência internacional ida husi cooperação Alemanha nia GIZ maka estabelece TGMT idane nia rematan nia projeto nebe maka mai husi GIZ trasik remata ia fim do ano 2021 bakotuk e horas então Hahu ia início do tina ainda né 2022 né TGMTU sai hanesan parte ida husi CNFP Rasik e nia existe atu insa atu dele ajuda itania jovem ser bem maka ia interesse cara katu ter atu assesserne skill serne capacidade ba ia setor marítimo ninya então além de dane formação ba itania instituição relevante ser bem maka ia setor marítimo seremos bele tuir o hetan formação ser bem maka relevante ba area maritima seremos bele ola parte ia unidade de formação marítima ini. Visão husi Timor-Leste German Maritime Training Unit atau TGMTU idane onsa cara katu sai fornecedor formação marítima yang idane be maka dia iha região Sudeste Asiático ninian de maneira o dalan nebe maka oferece formação idane be maka inovativo, efetivo, especialmente onsa tu bele formação ser bem maka kami oferece iha TGMT idane bele hetan reconhecimento internacionalmente nomos lidu basir bem maka karakatu asai ser ni profissional desenvolvimento profissional iha setor maritim idane no misal husi TGMT urne Rasik onsa tu bele oferece oportunidade idane bem maka dia ba jovem Timor-Leste especialmente atu nune ba sira-hira kung maki interesse atu asai sirnya conhecimento dia klitan iha area maritim niyan além de nune amo sakara katu ajuda instituição relevante sira nabe maka iha area maritim niyan atu dele sira berdesenvolve sirnya an dia klitan di husi formação sira nabe maka ami oferece ami fo basira iha instituição ididat niyan Kita tena kata formação marítima nebe maka existe e Timor TGMTU único formação nebe maka existe no niamak instituição ka undadi dan nebe maka primeira vez que existe ia Timor Leste. Então lá ia dalam seluk atau bele tuir formação em termos marítima ia itenya relarang. Então único dalam opção ida maka tem que mai dun ia TGMTU. Além de daneng tem que mais TGMTU tambah TGMTU oferece nia iha staff o instrutor ser bem qualificado dia no matéria ser bem oferece nia baseia ba regulamentos internacional sira nebe maka tuir standar International Maritime Organization AIMO ninian standar padrão sira idane maka saya hanesan barometer ida ba ema para tem que mais ter informação iha Timor-Leste German Maritime Training Unit. Formação memang kami ini kami insya Allah bela prepara itenia malu jovem ser memang karena tu sai hanesan marinero ke laut atau bela serviço iha tasi ni normalmente kami fo iha tina indane kami la halo kursu Bolivian Maritime Induction Course. Abe kami plano para tu halau tina oin. Dane ami plannya tiana para sira bele sai ambero bele pronto para tu bele bahir companhia shipping company sira precisa sira tu serviço ia rosen memang kalau person ia Timor di husi formação idane pela ajuda sira para sira bele serviço mos ia ro além de dane ami mos formação ba itenia insan relevante sira por exemplo nesan tebol sira wahin reda dau si polisi maritim da polisi maritima si komponen naval si Dirsa Nasional Transporte Maritima insan sira memang relevante ba ia setor maritima ami mos formação oferece formação basira para sira bele mai formação
o objetivo atu contribui ba desenvolvimento positivo kona ba graduado sirani habilidade nebe hetang hanesan integridade, disiplina, serviço e equipa, cultura segurança, no respeito ba malu. Atu fornece curso sira nebe fornece husi instrutor maritima sira nebe certificado tur padrão internacional sira. Hari relação forte ho cliente sira no estabelece aliança formal com instituição formação tasinian no regional to global. Atu garante crescimento, sucesso no sustentabilidade, unidade nian e futuro. Facilidade nebe iha área marítima nian makhanesan, biblioteca marítima, laboratório, classeiro, simulador no área formação ba combate hasoro ahi. Timor Leste negara baru dan Rina sangat komit untuk masuk di negara ini dan kami ingin berpartisipasi untuk memberikan masukan-masukan di Timor Leste untuk menerapkan manajemen sistem dan pada saat ini kami sudah certify 2 company, yaitu satu TGMTU dan yang kedua itu DNTM, dan dari kedua organisasi ini itu under government dan Rina sangat happy memberikan sertifikasi internasional kedua organisasi ini dan sampai di sertifikasi kedua organisasi under government ini itu pertama yaitu customer atau potensial customer itu mengirimkan aplikasi yang kami sebut informative questionnaire. Setelah itu kita berkomunikasi dengan potensial customer, bicara tentang kontrak kerja dan lain-lain, dan agreement MOU ditandatangani, dan kita melakukan audit itu 2 tahap. Tahap pertama disebut stage 1 audit atau document review audit, dan tahap kedua itu stage 2 audit atau initial audit, dan dari hasil initial audit menunjukkan TGMTU dan juga DNTM itu memenuhi minimum standar dari International Standard ISO 9001:2015, sehingga per hari ini mereka sudah certified internasional dan sudah mendapatkan ISO 9001 versi tahun 2015. Rina itu Italian company, 100% owned by Italian company, yang kantor pusatnya di Genova, dan di Asia itu headquarter kami ada di Shanghai, dan kami memiliki kantor di setiap negara, dan kebetulan saya sebagai direktur untuk Asia Pasifik yang berlokasi di Indonesia mengontrol overall activities di Asia Pasifik. Itu Rina. Rina secara global saat ini memiliki 4.000 employees dan kita ada di 200 office di seluruh dunia, dan kami saat ini juga ada di 70 negara termasuk Timor Leste. Dan Rina bisnisnya yang pertama yaitu kita ada energy activities, terus kita ada maritime activities, dan yang ketiga kita memiliki certification activities, yang keempat kita memiliki industrial certificate activities, dan yang terakhir tuh kita ada railway, infrastructure dan railway. Dan dari sekian banyak divisi aktivitas ini, saya menangani sertifikasi, dan di sertifikasi ini itu kita memberikan begitu banyak standar. Dan dari sekian banyak standar itu saat ini kita fokus di ESG, Environmental Sustainability dan Government. Dan di dalam ESG ini itu di dalamnya ada standar-standar yang berkaitan dengan foods, berkaitan dengan ISCC. ISCC itu adalah International Sustainability Carbon Compliance yang kantor pusatnya ada di Jerman. Dan yang lain kita juga memberikan sertifikat berkaitan dengan manajemen sistem,
Nah, management system di dalamnya ISO 9001-2015, yaitu yang sudah diterima oleh TG MTU dan DNTM. Dan yang berikutnya itu ISO 14001-2015, yaitu Environmental Management System. ISO 45001, itu Health Safety Management System. Dan juga termasuk ISO 37001, yaitu Anti-Bribery Management System. Dan standar yang lain itu juga kita provide ke publik, yaitu Product dan Personnel Certification. Dan selain Product dan Personnel Certification, kita juga memberikan training-training ya yang berkaitan dengan overall management system, termasuk foods dan termasuk railway ya, perkereta apian. Dan saat ini RINA ada proyek besar yaitu di India untuk perkereta apian, termasuk beberapa negara di Dubai. Dan per hari ini kami sangat fokus ya untuk masuk membantu negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Timor Leste. Ya, dengan TGMTU Certified 9001-2015, kita bekerja sama dengan organisasi ini dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan yang saat ini ya lagi dijalankan, yaitu berkaitan dengan maritime training, dan yang kedua management system training. Dan tidak menutupi kemungkinan ke depan juga kita akan bekerja sama untuk provide training-training yang berkaitan dengan foods, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan personal activities, yang mudah-mudahan dengan training-training itu bisa transfer knowledge ke kawan-kawan di Timor Leste, sehingga kawan-kawan memiliki kompetensi yang baik untuk manajemen sistem itu sendiri. Nah, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Dan saat ini sangat penting untuk Timor Leste, menurut saya, untuk mulai berpikir menerapkan manajemen sistem standar yang berkaitan dengan quality. Nah, investment untuk mendapatkan quality management system itu tidak gampang. Ya, tentu organisasi membutuhkan waktu. Organisasi put their efforts ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan preparation dokumen, dan mereka juga harus mendemonstrasikan implementasi yang baik pada saat mereka sudah memiliki documentation, apakah itu manual, apakah SOP, apakah ada work instruction, dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat dari penerapan manajemen sistem itu sendiri. Dan manfaat dari manajemen sistem itu sendiri banyak. Yaitu pertama, perusahaan akan mendapatkan internal efisiensi, dan semua aktivitas akan berjalan secara efektif. Dan yang kedua, perusahaan akan lebih mengimplementasikan komunikasi internal dan komunikasi eksternal, di mana dengan menerapkan manajemen sistem itu kerjasama di internal akan lebih bagus, dan juga kepercayaan yang dari luar, khususnya dari customer atau dari publik, itu akan terus meningkat. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting, organisasi ini dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang ada, termasuk undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah Timor Leste. Saya ditunjuk ya dari RINA Head Office sebagai Direktur Asia Pasifik, tetapi saya juga sebagai Lead Auditor, Senior Lead Auditor yang melakukan audit di tempat ini. Dan sebagai Senior Lead Auditor itu kami memang direcognize oleh International Register Certified Auditor, sehingga kami memiliki hak dan memiliki authority untuk merekomendasikan company untuk certified ISO 9001-2015. Dan rekomendasi itu kita kirimkan laporan audit ke kantor pusat di Genova,
Di sana review terhadap laporan-laporan dan support dokumen yang dikirim, dan melalui decision maker setelah mereka memeriksa semua laporan dan juga memeriksa support dokumen yang dikirim, dan mereka approve karena perusahaan ini atau organisasi TGMPU ini itu secara overall memenuhi persyaratan yang diminta oleh international standard. Efectivamente, quando treinamento curso neve agora falar, mas que duração que loron tolo de mais be curso neve mak sirafo anesang bukai da baami atunune amensan marinero ba komponen navalnya baiha servisi atasnya ambela implementa treinamento neve mak ame hetang baiha minha komponen atunune bele kui runi regulamento o lei neve mak iha digora iha internasional. Iha pratika treino anesa penda kami halo pratika iha amne komponen naval babai am halo treino na ne marka lisi mapa mabe neba inonya sam buat kik neba marka kik baje ba treino nebe mak agorda kami so ida anesa babai amne agorda treino ne iha komponen naval sam sempre halo idane idane anesang ha ba amin nebe lolo ame halo ane esperança baoi makne durasang kurso agora ne durasang loron tolo de sebele kari kami taba agora ne baji kune de sebele aventa ba avanzado atunune militar siro si komponen naval nebe masih dok mai aprende hotu tamane morisane marinero prida aprende buat barak kalau si sirene de pendagna me aprende kono basinais ayala ne kono basinais serde y después agora dok me aprende dia ultimo me aprende kono ba experimento navegação ne ya rolara. Formação dane baami nudar membros polícia unidade polícia marítima capaz de ter tamba a formação dane ami aprende buat barak liliu buat senebe ami aprende hanesang ami hetangona lei ângulos nomos lei sira nebe maka ligado ba atividades e atasinian ami aprende sinais ami aprendemos sinais. E loro ainda hoje ami aprende nessa terceira dia ami aprende quando nós nessa navegação nia navegação nebe capaz de teres mudar membros polícia marítima nem ligado teres mas amne canal tamba treinamento ou formação dane aumenta amne conhecimento amne capacidade atune ami halau amne canal bem ami sinti kata la dificuldade amne canal nebe makami halau nessa polícia marítima. Sim, formação ainda nem caricau lazer formação ainda nem hoje unidade de polícia marítima rasik kami mai tuirne mai be ainda nem be ma fornece formação ainda nem salah hoje TLPDP serviço hamuto ko agência be makna horas da kami treino ba la ne ainda nem kami mai tuir kami het ainda nem mai be ne la oser apoio ne bele dihan kata apoio bilateral ba formação ne be mami tuir da ne sim. Tanpa hansoi hawatete início hawatete ona formação dane capaz de teres tanpa durante dane kalau cari kita menos socio conhecimento em termos de lei em termos de comunicações sinais bototo no dar autor segurança ou em sai tatalau itane canar rodia se itarasik sem reconhecimento itarasik serviço sem baseia lei ruma que se a uma informação dane capaz
Claro que Laos antes né, ami lá ia conhecimento, mas bem, ami beledian kata, ami ni conhecimento na tong, ami ni conhecimento na tong, itare kata kita hotu tatene, itania nação fong, robuat sen hotu, mas bem, formação dene bahau até kata completa até teres. Mas que minha duração né, ia fulan tolo, mas bem ami hetang lorong tolo ia kada fulan, mas bem capaz liu. Tang ne esperança bot bahau, ba futuro, sebele formação dane, halo ho duração ne tempo ne bem mak bele dia aumenta tani tempo, no mo sebele ia nia be prepara matéria nemos, bele dia kami precisa tang matéria ne be ka avançado. Atu no ne bele aumenta a minha capacidade de acliutang, ou de bele servir ba italiana nação, Liliu, Polícia Nacional de Timor-Leste.